mali recap koji se desio prošle sesije. Nalazili ste se u šumi, imali ste short rest sa svojim prijateljima, odgovarali ste neke stvari, kovali ste neke planove. Jedan od vaših članova, Filip, je odlučio da će krenuti ka drugom timu koji dolazi iz se puste, da ih upozori na krvave bruzerberove. Filipe, što se tiče tebe, ovo je ono što ti vidiš i što je sada na tebi. Magla je gusta, kao neki stari veo preko šume da se spustio. Stojiš na zemlji natopljenoj mirisom mahovini i sveže truleži. Svaki dah ti hladi pluća kako se spušta mrak. Njegov posljednji zadatak, odnosno Filipov, jeste bio provesti obaveštenje Sekusti. Filipe, da li možeš da mi baciš jedan perception ispred sebe? Vidiš šumu koja je mračna, penješ se kroz krošnje, tebi je ovo već donekle poznat teren. U daljini na nekih 100 metara vidiš lantern koji svetluca lagano zeleno i pulsira maltene. Šta radiš? Krenući dalje prema tom lanternu, da mi se približi. Uskoro, ono što vidiš jeste lampa okačena od jednog grana drveta koja lagano pulsira. Primećuješ na nekih 20 feet od tebe kako tim polukrvav sa dva mrtva vuka oko sebe leži i sedi onako navaljan na drveće i pokušava da im skine kožu. Vidiš da su odeveni potpuno u zeleno. Filip će polako da izađe iz žbunja i da digne ruke i krene prema njima. Zdravo, drugari. Vidjet ćeš kako ustaje jedan ranger i razapinje luk i usmerava ka tebi. I reći će, šta činiš, bratko? Si neprijatelj ili ne? Nadam se da sam prijatelj. Moj tim bih htio da predloži jedno udruženje, barem za ovaj izazov. Vidiš kako jedan čovek ustaje koji je malo viši. Bratko, udruženje? Na šta misliš? Ima nekih klijenova koji bi bili jako teški za samo jedan tim, ali su jako vrijedni. Pošto nije poenta da izbacimo druge, bilo bi pametno zajedno da probamo. Daj nam sekunda, bratko, da razmislimo. Tvoje ime, zbori. Averavun Filip. Averavun Jarek, priće čovek sa štapom do tebe, isporučit će ti ruku. Filip će mu uzeti ruku i rukovce. Doći će jedan od njih, drugi koji je odeven nekako tribalistik. Vidiš da ima zeleni oklop, ali da nosi ogromnu bundu s kožom medveda. Averavun Elrus, bratko. No, zar tvoj tim nema zmija v seba? Trebalo bi, nisam ga odavno vidio. Što se tiče ostatka grupe, primećuješ da se trenutno tu samo vas troje i tvoj konj. U nekom momentu se vaš saputnik Žare udaljuje od vas. Jednostavno ga nema u vašoj okolini. Vraćamo se na scenu sa tobom, Filipe. Bratko, kada prefrljimo zveri v grbiната na zemljata, zajedno? Da, mislim da je to sigurnije za sve nas. Gdje ta zver stoji? Filip će da izvadi mapu i da pokaže ako prilike gdje misli da je. Nisam siguran. Ista žena koja trenutno završava skinning vuka će da dođe do tebe i da kaže, bratko, kako mi tebi da verujemo? Znaš, jako dobro pitanje. Naš cilj je samo da jedan tim ne pobjedi. U redu, bratko, ali tu su još dva tima. Kako za njih? Šta ako se pojave i u gradu? Nisam još našao nekoga da je brži od mene. Dobro, bratko. Tvoj tim, gdje?
na nekih kilometar su udaljeni odavde. Možemo mi pre njima ili ako je vama prijatnije da mi dođemo vamo. Dobro, bratko, mi imamo još jednog Vuka. Sačekat ćemo vas ovdje, znaš gdje smo? Dogovoreno. Filip će se vratiti nazad u krošnje i krenuti nazad prema svome timu. Lagano se kačeš na krošnje, pratići svoje tragove nazad i sećenja. Znao si da treba da zaobiđeš Vukove koji prolaze teritorijom ka jugoistoku, pa si išao sa jugozapadne strane. I pred tobom se otvara proplana Kobasijan jedva nekom primetnom crvenom svetlošću, koja je sama svetlost Menelariona. Vidiš dve figure u tom polumraku na nekih 30 fita od tebe kako klečeš na grani krošnje. Jedna figura kleči nad drugom, prekrivena krvlju po rukama, i primećuješ da figura koja je na zemlji maltene iskasapljen te podsjeća na tvog prijatelja Žareta. Vidiš kako kuvar lagano uzima krpu sa ramena i skida tu crvenu krv crvenom krpom, maltene upija krpa samu krv sa njegovih ruku, čisti se. I zapravo vidiš da je to jedan stariji gospodin koji te podsjeća na kuvara iz Greyburnovog dvora. I samo se okreće ka tebi i gledate. U tom momentu vidiš čoveka koji se zove Gustav. Šta radi? Koliko udaljen od mene? 30 fita. Izvadeći luk i okrenut ga prema njemu. Ko si ti? Okrenut ću se prema njemu i samo ću da umahnem levom rukom dok desno držim nož. Iznenađen sam tvojim neznanjem, prijatelju dragi. Budući da si vešt ratnik i pronicljiv, siguran sam da si do sad skapirao neke stvari. Ja sam vešt za teren, ne ljude. Interesantno. Pa, meni je samo od njega za sad trebala ova crna kuglica. Saginje se i uzima njegovu kuglicu ratnika sa poda i stavlja ju u džep. Da li bi me odveo do svoje grupe saigrača, pa da polako razrešimo ovu misteriju? Ne znam što bi ti vjerovao. Dobro pitanje. Samo ću reći, ovo radim zarad njegovog visočanstva. Ima li ikakav dokaz? Siguran sam da smo se već sreli. Ukoliko nisi upućen, drago mi je da se upoznajemo. Moje ime je Gustavo. Gustavo de Luča. Ja sam kuvar. Ispričat ćeš sve pred ostalima. Lakše 4 na 1 nego 1 na 1. Kuda idemo? Ja ću sjeći dole na zemlju da me mogu vam pratiti. Pored kuglice koju si izvukao sa Žaretovog tela, pronašao si pre toga jedno pismance. Okej, to sam verovatno. Od orodeškog princa Kasijana, imaš ga na sebi. Primećujete da iz šume se ne vraća Filip sam, već stoji jedna figura. A normalno tebi ovaj čovjek ne izgleda preterano poznato, vidiš da možda si neke takve face vidjeli, ali ti, Aranđele, sjećaš se svoje interakcije sa glavnim šefom, znaš da je ovaj čovjek u pozadini rastavljao neko veliko čudovište na više delova. Sad iz nekog razloga on stoji pored Filipa. Filipe, gdje si našao ovoga? Ovaj iz kuhinju. Nadam se da će on to da objasni. A ti si ga doveo, šta? Mislim da bi možda trebalo da vas otpratimo nazad u palate. Ti mislim da sam na pravom mjestu. Aranđel, ako se ne varam, jel tako? Hvala vam na prethodno hvaljenju mojih jela na dvoru, nadam se da ste uživali u njima. Apsolutno, a da čuješ što je Kežare uživo u njima. I ona njegova zmija, oni su ti baš uživali. Kažu mnogo veganski, dobro. Verujem da se svidjelo vašem prijatelju, sad već pokojnom. Vadi zmiju iz kecelje i baca pred njima. Držte ga. Bam. Aha, Filipe? Mogu Šta da se vam desilo? objasnim, ukoliko Da. mi dozvolite. Našao sam ga nakon što je Brže, ubio Fili! Žareta. Aha. Kaže da ima razlog. Rekao da ga svi prebijemo ako nema. Okrenem lopatu ka njemu, da castujem entangle na njega. Nije damage, ali eto. Vidite kako izlaze korenja i pretvaraju difficult terrain, jel možda mi baciš jedan strength saving throw, Gustavo? On casually samo
izbegava u sred mesta i maltene nožem jednu granu koja ide ka njemu samo sklanja i samo je secne jednim pokretom kao da seče kroz puter, a ne kroz drvo. Ja bi ti predložio da se ne pomeraš, inače korenje što će da ti se stvori tu neće biti tako prijateljski nastroj. Mislim da tvoji efektivni napadi neće djelovati što se tiče... Ovo nisu fizičke bili sile. napadi, ovo je bilo upozorenje. Imaš 3 Jel minuta tako? da objasniš zašto imamo jednog člana manje sad, inače smo svi protiv tebe. Gospođice Jurilija, to tehnički nije tačno. Iz džepa vadi kuglicu crnu, pokazuje. I ja sam vaš 5. član sada. 2 minuta. Andromeda će da se približi i da ispruži ruku za tu kuglicu. Nažalost, kuglicu vam ne mogu dati jer to garantuje moju bezbednost, ali pismo vrlo rado. Izvolite. A tvoju bezbednost ne garantuje ništa, no moja dobra volja, prijatelj. Aranđel kao uvek, neupućen. Andromeda. Daj mi da pročitam. Što ti ja Otvaraš lagano pismo koje je na ivicama malo natopljeno krvlju. Andromedine oči kako idu prelaze brzo preko stranice. Počinje da bude besna. Okrenut će se na pola i pričat će otprilike svima da je čuju. Za ruke onoga ko nosi ovaj pečat i samo za njegove oči žare, vrijeme je pogodno. Ispunjavaš ulogu koju ti povjerih, približi se timu Greyborn, stječi povjerenje. Ja... To znači? Dok si blizu glavne grupe, osiguraj da glasnik, onaj koji ide prema sekusti, ne stigne do njihovih redova. Kada pronađete bobicu pećeni, zašto je ovaj još uvijek znao za bobice? Zašto... Jurilija, ti si otkrila za bobice od kuvara, jel tako? Da, ne, od sobarice. Da, od sobarice. Ali ovo Da. znači da je... Ovo znači da je Cassian, njihov princ, već znao za sve to. Znači, ne samo da je Žare bio izdajnik, ne samo da je Cassian Warhol nepismen, nego i ovaj plan toliko loš i toliko puno rupa. Da li biste mogli da maknete ovo korenje sa mene, jako mi je neugodno. Kogod ćeš iskreno prijatelju, ja nisam nešto mnogo slušao. Andromedu, jel sada da ga tepam? Ne, stani. Možda nije istina, možda se predomislio. Predomislio, nije mi izgledalo tako. Da vidimo... Kako znamo da je pravo pismo? Ako znamo da nije lažirano pismo. To je Jel dobro mogu da mi pitanje. slično pismo, zato što bih kontam znala neke od ovih. Ovaj pečat deluje dovoljno autentično. Može li Filip da provjeri? Daje ti pismo. Pečat jeste tačan, ali primećuješ da malte ne postoji neki podsajfer. I zapravo, ako se zagledaš, vidiš da ne uklapaju ti se sve reči u rukopisu konkretno tačno. Kao da postoji nešto više. Nikad nisam bio dobar sa tajnim porukama. I kod vas bolji? Kako misliš nisi dobar sa tajnim porukama? Ja crtam mape, tačka. Daj to meni to papirče, aman. Ali moguće da ovi ljudi predstavljaju Aurelijana, ovo je nepodnošljivo. Ti da ćutiš, ako bi ovdje još 5 minuta, ja ću mu glavu od šerafi. Izdajnik ili ne, Patetično. još uvijek je bio osoba, Gustave, ja se apsolutno ne slažem sa vašom metodom kažnjavanja osobe, iako je bila po mogućstvu, još uvijek nije potvrđeno bila izdajnik. Mi sada imamo Ubio člana si čoveka i manje. njegovu zmiju. Ko ubija zmiju? Da li si ti normalan? Ne, bila Bila dobra je iskreno. pitana. Jer sad da mu napravim večeru Letela je u iznenađenja. fazdu. Alo Pa bre, od smije toliko ljudi mala, da nije praviš ni jedan večeru. krug. Mislio sam na zmiju Aranđel. Ne znam ja šta si ti mislija. Slušajte ljudi, mi sad imamo člana manje. Ako se čovjek nudi da zameni mesto, menjamo jednog izdajnika za drugog, šta je tu novo? Ne, ja bih da mijenjamo jednog mrtvog izdajnika za jednog isto mrtvog člana. To baš nije najbolja računica. Ja se nudim, ako nijeće niko od vas, ja ću ga prebit. Na Stavlja mrtvo tu ime, Marko Aranđel. ostavit ću ga ovdje, pa neka se riješe ovi krokodili, vidio sam tamo jedno. Da li biste, molim vas, podigli vaše ruke i... Aranđele, da li bi mi pomogao da pretresam Gustava, čisto da vidimo da li ima nešto na sebi što je moglo da ga inkriminira. Primećujete svi da vaše kuglice rezonuju sa njegovom. Apsolutno pravila da ne smete da naudite nekome koji ima kuglicu i dalje važe. Ali on je naudio Ali žaru. on nema kuglicu.
Znači Do ovog neko momenta bez kuglice nije može da nas kuglica. napadne. Neko bez kuglice možda vas. Osjećaš kao da je tvoja kuglica isključivo vezana za tebe sad. Svaki holder može da nosi samo jednu kuglicu i do kraja izazova kuglicu koju je uzeo ne može da joj se otarasi osim ako ne da svoj život za nju. Ono što povezuješ jeste da informacija koju si dobio znači da ljudi koji su bez kuglice kao potencijalni agenti drugih prinčeva mogu da vas napadaju sa ciljem da uzmu vaše kuglice i da one zapravo imaju mnogo veću važnost nego što si na početku samo mislio. Prijatelju, ja ću samo da ti kažem jedno. Ako te nešto napadne, ja ti neću doći u pomoć. To je Ne ide ni sasvim u protiv redu. kuglice, ni protiv ničega. Uglavnom, ja ću da pročitam pismo. Jurilija, ono što nalaziš u porukama i u svakom slovu, vidiš da je highlightovano čuvaj se Greyborna, vidi i više nego što misli. A šta sam ja očekivala da piše nešto korisno? Samo ću da bacim ono pismo iz ovu baru. Mogu li da ga uzmem nazad? Ja sam isto htjela da uzmem pismo nazad. Stvarno, pismo sad. Baci to sve, nek će Meni prljamo ruke, neophodno. sprljava posla. Ovo je dokaz. Pružite ruku Gustavu. Gustavo će pruži ruku Andromedi. Ja se ne bih rukovala Andromeda. s njim. Vola bih da kažem da je moje zadovoljstvo, ali mogli smo da se upoznamo i pod drugim okolnostima. Koliko ima sati sad? Primeću da je negde oko 6 popodne. Da, Možda treba da zakopamo telo. Gde je Žare? Ili nam je to usput ka mislim drugom da je to- timu? Filipe, pokaži mi u koji pravac. Ja ću vas naći nekad. Ajdemo. Idemo zajedno. Krenut ću ja prema gdje je Žara ostavljen. Izvineš, Jurilio, mene mnogo nešto zabole za drugi tim. Ubio je čovek. Zabole me i za drugi tim, i za Međede, i za Bobice, i za Leftira Šugavog. Da li želiš da pođem s tobom, Aranđele? Čuć! Filipe, ono što ti inti s tim da možda vidiš jeste da je Žare zapravo krenuo putem praticu tebe. Tamo gdje je bilo Žaretovo telo, Filipe, vidiš jednu prazninu, vidiš mahovinu koja je već upila tragove krvi. Ili izgleda ako da ga je nešto Gde odvuklo si ili... rekao da je žare? Primećuješ tragove na zemlji koji ti se tlucaju malom crnom prašninom koja te podsjeća na tim Ordaškog središta. Ti vidiš jeste nekolicina koraka koja ide ka severozapadu i ulazi u Šipreš i u šum. Izgleda da ga je neko drugi već pokupio. Mislim da to nije najbolja ideja pratiti te ljude. Čuć! Predložio bi vam da odemo do drugog tima s kojim ste sklopili alijansu. Ja ne želim da radim sa tobom jer ću, ogriješit ću se. Ja Aranđele, ti to kažem sad. nemamo čoveka, Gospodine fali nam Gustav. tim. Fali nam Ne tim. fali nam niko, dovoljno je naš četvoro. Za šta je dovoljno na četvr? Bukvalno idemo na putu smo da se udružimo sa drugim. O Bože! Tvoje ime Jovana! Jurili je štit, pa smo se puta čarabotan. Zaboravio sam da je to u Q. Prvo sad ću da me opsuješ, a meni? Zato što ovo tako liči na tebe. Ovo sam ja pustio, inače. Dobro. Pauza Nije. DM nađe appropriate muziku. Pa ne, vratio sam ti na Dark Victorian Music, nego samo što je u Q ovo čudo. Dark Victorian Tako, Music. za sat vremena očekuju opet Rockefeller Street. Elem, Uglavnom, Gde smo bukvalno stali? Da. smo sad Koliko na mislim da je putu. prošlo vremena da ga je neko pokupio. Gospodine Gustav, Molim. ja bih vas iskreno zamolila, ako odlučite da budete sa nama i ako ste veoma adamantni da budete deo našeg tima do kraja ili do vaše smrti, ja bih vas zamolila da onda ja, sa blagoslovom mojih članova partije, kleknete da biste položili zakletvu za našeg princa. Iz džepa će da izvadi maramicu, stavit će je na pod i desnim kolenom će kleknuti na nju. Da li je ovako u redu? tako, Andromeda će vežbaj, da- vežbaj. Andromeda će da zabode svoje koplje u zemlju. Cijela šuma će početi da bude obasjena zlatnim svetlom. Iz svog Kako štita se će da izvuče mač, da ti stavi na desno i na levo rame. Se urelio sam ovom vladavinom da će mu biti lojalan, veran i odan do kraja života. Mimo moje volje, dobrodošao u našu partiju. I pružit ću ti ruku da ustaneš. To je fancy maramica. Jeste, da li biste želeli da je pogledate? Ne. To je u redu. Šta da radimo sad sa žaretom? Odneli su Halo. Idemo da ga vratimo.
Ali čeka nas tim. Mislim da nije najpametnija ideja da reagujemo tako agresivno. Realno, Aranđele sad je dao zakletvu. Jurilio, moraš da razumeš nešto. On može da da 1001 zakletvu. On je ubio Žara. Za mene, ovaj čovjek kad ne bude imao više ovu kuglicu, on će da bude leš koji hoda. Ali ti ništa onda nisi bolji od njega. Ja nikad nisam ni rekao da sam ja bolji od njega. Pa onda ajde da završimo zadatak koji sada imamo. Pa završit ćemo ga. Onda nam Žare nije prioritet. Prioritet nam je da završimo zadatak koji je dat da bismo mogli da prođemo krug. Idemo dalje. Jel se ti sjećaš, Jurilio, šta nam je ovaj rekao, koje 3 reči? Tako je, i U Žare temu. nije imao ni jednu od te 3 stvari, tako da šta ćemo mi po njega? A ova ovdje mrcina što hoda ima. Iako se slažem sa tobom, Aranđele, trenutno, ako je Žare bio izdajnik, što je veoma velika šansa da jeste, on je već izdao razlog zašto smo mi ovdje, što je Aurelius. Znači, papriku mi pojedeš ako ga već nisu bacili ni za kuglicu. Lični osjećaj treba da stanu sa strane zbog zadatka koji imamo. Ako smo to sve rešili, Filip, vodi put. Filip! Ovaj događaj me podsjetio na nešto što mi se desilo otprilike pre 27 O godina. moj Bože, ne sad! Ako nije trenutno Filip će da polako krene da Ja piti to takve one. Ja ću krenuti sa Filipom. Dobro, omladina ovih dana ima baš čudne senzore, što da se radi. Idemo. Klasičan deda, brate. Ovo je vreme, kao će da... Andromeda će ti je potapšati Gustavo po ramenu i samo, hajde. Andromedo, ja sam veće ljude od njega zakupao za manje stvari. Polako, Aranđele, doći će vreme. Tamo kad stignemo, samo se ponašajte kao da smo normalni i kao da nismo upravo ubili jednog svog člana. Ne nosite ga na duši. Koji mi? Pa mi smo naš tim. Nismo trebali nikada ga pustimo da ide sam. Rešit ćemo ga kad se završi ovo sve. Sad moramo biti fini, jer smo posmatrani. Dokle više treba da pešačimo, Filip, daj više daj kam, brate! Vidite ostatak tima koji je zapakovao u torbe delove vukova. Pomaže Sol. Dobar dan. O, pomaže Sol, bratko. Izlazi ovaj sa štapom ispred vas. Kako napreduje vaš lov? Imamo 2 vukova za sad, bratko, a vi? To je super. Mi... Zmiju. Napredujemo. Imali smo velikog vepra koji je otišao. Imali smo Šeta, druida, vratit će se. koga je jedan od naših članova ubio. Druid otišao isto. I ukrao druid- mu kuglicu. I imamo mrtvu zmiju i pokazat ću ono mrtvo telo ove zmije. Anđele, ne olakšavaš Zanima posao. nas... Da li želite možda da se pridružite, da idemo zajedno, jer i vi ste dobri, kao što smo i mi dobri. Dobri za ovaj svijet, za vas dobri? Verujem da da. Za nas ste dobri. I mi smo dobri za vas. Tko vam je taj? Crveni. Ovaj nam je kuvar. On je isto sa Ja nama. sam samo kuvar. Našli smo ga usput. Hajde onda da se uputimo kroz šumu. Nadam se izbjegavajući te međede ili ćemo da se borimo s njima. Ja sam išao za sukob sa svežim mesom. Jesmo, Da, što smo kođe. već... Ne, mi smo... Stvari, Ne, raspored išao bobice, medved pa leptir. Bobice su u pećini gdje je i sam međed koji spava, zar ne? Da, To smo nije da, našli. da, to nam je potrebno u stvari, da. To i mi znamo, tamo idemo. Vi ste se lagano ka severu, relativno dobro ste sakriveni. Iz daljine, Filipe, počinješ da čuješ zvuk nečeg što te podsjeća na samog Bruzerberu. Sa samog zapada čujete velike zvuke medveda. Mogu ja Idemo. da izvidim situaciju unaprijed? U tom smeru vidiš samo gustu šumu. Primećuješ da stoji medved pored drveta koji je saki belo, koje mu je malte ne bačeno. Primećuješ jednu ruku koja mu visi iz ustiju sa blago sivkastom kožom i odorom koja te podsjeća na žartu. Ili... Šta vidiš tamo? Vidim medvjeda i šta je ostalo od Žareta. Gde? Pokazat će vamo na zapad. Okej. Bobice, medved, leptir. Idemo po bobice. Mislim da to čisto zavisi od kako će Aranđel da reaguje. Idemo na medveda.
Ne, ja ću samo da krenem da kastujem polako Speak with Animals. Ja ću da popričam sa njim veoma lepo i ljudno, a onda ćemo da vidimo. Možemo medveda da Aranđele. krivimo što pojeo mrtvo telo. Bilo bi lepo da bar nešto zatrpamo. O, zatrpat ćemo nešto i onako ću ja samo pogledam u Gustava. Pitanje je da će moći da ti odgovori punim ustima. Vidiš ogroman bes u očima medveda, bukvalno halatljivo ždere, uzima nogu, kida je kanđama. Samo ću da ga pogledam ka medvedu i kažem, pomaže sol, brate moj, po međedu. Ne razumeš ovog medveda. Ne čini ti se da je beast, čini ti se da je više nešto poput monstrosity-a. Primećuješ da ovo nije životinja, ovo je više monstrous entity. Pokušat ću da mu onako objasnim gestikulacijom i nekim prenesenim značenjem da želim da tradujem to što on trenutno jede i onda ću da pokažem na Gustava. Sa 12-icom izlaziš ispred medveda, malo mu se približavaš već ovde dole i vidiš kako besno ono kida i samo vidiš da te je spazio. Pokušavaš da mu gestikulišeš na sveža meso, ali u tom trenutku vidiš crveni šljast koji izlazi iz njegovih očiju. Andromeda, ti sa tvoj Divine Sense osjećaš veliku tamnu auru iz ovog medveda. Da nismo mogli da idemo na bobice, pa medved, pa leptir. Mogli smo, ali Aranđele je malo divalj. Mali smo Ovo je plan! Imali smo i žareta, pa ga nemamo više. Aranđele, ti ne smeš da umreš Okej. sad. Trebaš nam za bobice. Ja se veoma nadam da to neće biti istina. Primjer, zabada se jedna strela onako u rame medvedu i vidiš samo da mu fueluje bloodlust. Zapravo, na kraju tvog poteza, Filipe, medved će da se izdere. Zamolim vas da bacite jedan Wisdom saving throw. Jurilija, ti jedina failuješ i osjećaš se ekstremno uplašenom zveri čudovišta i njegovog rika i morat ćeš na početku svog poteza iskoristiš maksimalni movement da se udaljiš od njega, da znaš, pošto imaš condition koji se zove Frightened. I probat će da se zatrči ka tebi, Aranđele. I Kanđama će da ti skine 15 damage-a jednim napadom. Još jedan napad, 16 damage-a. Sad je potez na partiju koji radi, odnosno Sekusta partiji. Ok, prva dva napada promašaju. I druga dva napada vidite kako je ukupno 4 strele se zabadaju u medveda i diluju mu 32 damage. Još uvijek nije bloodied, ali sad trenutno iz njega vire 5 strela sa njegovog levog ramena gde je iznabadan. Jurilija, sad je tvoj potez, možda iskoristiš svih tvojih prvih 30 feet da se udaljiš Samo da od vidim. izvora tvojeg straha. I onda da mi baciš jedan wisdom save. Jel bi smela ja da bacim, da ga zamastim? Okej, bacit ću gris. Ok, Aranđela, tvoj potez. Vatit ću lopatu što imam i neću da ga klepam po njušci. Ok. 5 damage-a, second attack, je isto 20 za još 10 damage-a. Ako prvo ću ga klepim čung i onda kako se vraća lopat čung, opet sve u njušku. Gustavo, tvoj potez. Prići ću medvedu direktno ovde. Napašću ga svojim degerom. Sa natural one uzimaš dagger i kako je onaj trag klizavosti, kako pođeš prvim napadom da ga zasečeš ili da ga ubodeš, klizne ti noga i padaš u ono blato, maltene se saplićeš i možeš svoj drugi napad da baciš kroz I bacit ću domaćina gozbe. Gdje? Ja se nađi sad ovde sekund. Domaći gozbe koji kur... Vidjet ćeš, samo da ga nađem. Aspect of the feast. Da, banquet cost, ok, povećavaš cover. Znači, Roste, ti trenutno imaš one half cover na sve sledeće. Mogu da odbijem taj bonus. Ne ulaziš. Vidiš Eko da izgleda kao debeljutskasta shadowy verzija ovog šefa koji drži sataru u ruci. Ok, prima 5 poison damage-a. Vidiš kako zaseca nogu i ulazi zelena tečnost u tu malu ranicu. Konačno, na potez dolazi Andromeda. Spirit time! Okej, aplauz. Holy shit! Vidite Andromeda kako vas gleda sve. Samo će da uzme brzo koplje i da potrči i da ga zabije u
medveda. I kastovat ću ovaj Divine Smite. Ok, to je još 3d8. Da, i krit je, znači bacaš mi 6d8. Znači 9 plus 18 plus 12, znači 12 i 18 je 30 i 9 je 39. Ok, trenutno vidite kako uleće vaš paladin, svetlio je koplje i vatrom probija nogu i otkida ogroman deo butine, obarajući medveda na jedno koleno koji sad kreće ekstremno da krvari, odnosno bladinje. Ma ne, broken samo. Ne mogu. Damn. To je that one. Kako pokušavaš drugim krajem koplja da se okreneš, vidiš onaj gris koji ostaje od Jovane i ti se na isti način kao vaš šef spotičeš i padaš ispred te noge na koju je kleknuo. Ipak nije samo do mojih refleksa. Well, Kako padnem prone, pokušavajući da ga udarim s drugog puta, onako sa drugom stranom koplja ga isto zabijem. Filipe, ti si na potezu. Ja ću jedan korak nazad. Mislim da sam se sakrio. Ne vidite. Fino. 22 Ok, to je 22. Pošto medved ima legendary action, on će da iskoristi rampage i da se pomeri iz ovog prostora. Imate svi opportunity attack na njega, kako charge ka Jurili. Aranđele, kako pokušavaš da ga sapneš sa lopatu i tebi ovo ulje što je bacila Jurilija Ujerem ti! saplićete Pazi. i padaš u blato. Ulje radilo na svakoga seme. Ok, to je još 12 Mogu ja? fire damage-a, možeš i ti. Vidite šef koji onako baca bukvalno onaj nož i pogađa ga u glavu i ispred tebe Jurilija pada mrtav medved. Bingo! To je bilo lakše nego što sam očekivala. Izvinite za ulje. Andromeda će da pruži ruku Gustavu i Aranjelu da se podignu. Zahvaljujem. Kako kaže moja majka, veća dara nego mera. Mogu li Kuki da priđem da iskasapim medveda, dozvim da mi treba za kukinju? Mogu ja da mu pomognem. Prilazi do vas i ovaj čovjek kaže, bratko, mi ovdje nismo mnogo pomogli, ali dajte nam jednu šapu i ostatak je vaš. Može. Ovdje se razilazimo i mi idemo da napravimo kamp. Tako da nakon što uzmu jednu šapu, ima da odu u nekom pravcu šumu. Mogu li da ga iskasapim sad? Moram samo da očistim ove delove koji su otrovni. Op, leva noga, ćao, levi ud, Sve su ćao. okreni kao statku i Cap, 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 da cap, kažete dok on ovo čisti, cap, cap, idemo cap, s ovima u kamp. cap, cap, Pa da cap, se cap, cap, nađemo sa njim kasnije. cap, 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 cap. Ovako, meni se jede međatina. Svi ste malo krvavi, zakačeni, malo uplašeni. Aranđele, ti nisi navikao da ovakva stvorenja imaju životinske oblike. Vidio si svašta u ratu, ali nešto poput ovoga još uvijek nisi vidio. Lagano pakujete delove samog medveda u torbu. Osjeća se neki smrad koji dolazi iz njegove jetre. Jurilija, gadan je taj smrad, ne podsjeća ni na nešto što se do sad namirisala. Kao da je u njoj neki mrak. Andromeda, ti osjećaš ukletu energiju u njegovoj jetri. Kao da nije samo otrovna, nego je izopačena. Jel mogu ja da probam, kako on, jel te, seče okolo? Ja ću samo da uzmem moje koplje, da sklopimo na 4 krila i da probam polako da ga probodem sa kopljem. Probaj. Meni je mnogo jeziva muzika, Kuki. Šta da uzmem, okej, ajmo kao attack da radim. Pogađaš je, zero damage. Kuki! Kako zabiješ koplje. Mrak se širi iz same jetre koja eksplodira. I na par momenata ti obliva koplje i gasi njegovu svetlost. Osjećaš kako tvoja svetlost u koplju pulsira i kao da je trenutno suspendovana na nekom... O, ne, dušo, apsolutno ne. Ko je blizu mene, Gustav? Da, šta sad radim ja s tim? Ništa. Osjećaš se da Aberration, Celestial, Elementali, Fey, Fiends i ne mogu mnogo da... Nevjerovatno. Ali za to vreme, Filipe, ono što si ti primetio sa svojom pasivnom percepcijom jeste kao da vas neko gleda. I zamolio bih vas
da mi svi ponovo baciti ništa. Svi osim tebe, Filipe, su surprizovani. Osjećaš kako te gleda neke figure iz mraka. Dva gospodina u krošnjama koji su odeveni mračno. Da li izgledaju poznato? Ne znaš da li te podsjećaju na Darkspirove, odeveni su skroz u crno, imaju obeležja koja podsjećaju na njih. Ja ću nateći luk prema njima i reći ko ste vi? Pripremit ću akciju ako budu agresivni da odpalim. Ok. Da. Gustavo, Andromeda, Aranđeli i Jurilija, vi ste surprizovani, tako da od sljedećeg runde kreće regularno. Ono što ti ne primećuješ jeste da ispred tebe se iz senki Jurilija pojavljuje mračno odeven čovjek. Koji će da Dobro, napadne. to će već triggerovat moj reaction. Promašaš sa 10. Tako da samo ispaljaš strelu koja me prolazi pored glave. Ispred tebe Jurilija dolazi čovjek koji će da proba da te ubode. Da li ti 19 pogađa Da. Jurilija? Primaš 23 piercing damage-a kako iz senke se stvara i zabada ti nož u leđa. Osjećaš kako krv kreće da ti izlazi i padaš na zemlju. Pazi. Vidiš, okej, imam lay on hands. On ima 22 helta, čisto znaš. Prilazi ovaj drugi gospodin i penje se na krošnju i ispalit će iz svog crossbowa jedan metak, odnosno jednu strelu ka tebi, Filip. Da li ti 24 pogađa? Primaš 12 piercing damage-a, kako ti se zabada bolt u rame. Brzo vidiš kako ti zabija se u rame i odmah lomiš i izvlačiš strelu pre nego da poison može da ti uđe u rame. Na potezu su ova druga dva gospodina, gdje će svako od njih iz svog shortbowa da ispali po 2 strele. Da li te 18 pogađa Andromeda? Sa half coverom? Onda ne. 18 armor class, exactly, plus 2 half Vidiš cover. kako prva strela ti bounce offuje od ramena Hvala. i druga strela prolazi i samo vidiš debelog kuvara koji maltene odbija strelu senkom i usmerava je ka zemlji. O, Miško, ti li si? Ajmo da vidimo za Deluku. Primit ćeš 13 piercing damage-a kako jedna strela prolazi i okrzne ti torzo sa leve strane. Vraćamo se na turn order kako je bio. Filipe, šta radiš? Primećuješ da je Jurilija pala. Ja ću da pucam ovoga pored Jurelije, to je 23, cunning action stealth. Mogu si prvo da ideš hide pa onda, ok, s 13 sam ti dalje vidio. Ok, Gustavo, tvoj potez. Mogu li... Možeš za džabe da pomeraš 30 fita svog eka. Mogu njega pomerim pored ovog Može. ovdje gdje je Jurelija. Da li mogu da iskoristim svoj skill da povećam tipa svoj nož u greatsword? Ono što vi vidite kako mač njegov bukvalno iz senke se produžava i pretvara se u mačugu dugačku 1,5 m, ogroman butcher's knife. I pretvara se u veliki crni greatsword koji svetli crvenkasto i miriše na meso. 12 promašuje. Vidite kako veliki kur ono zamaše mač i udara u zemlju dok se ovaj maltene kroz senku pomera. Dobro, ajde opet hoću isto da udarim sa ovim mačem. 13 i dalje promašuje, nažalost. Vidite kako 3 napada sa ogromnom mačugom u obliku kuvarskog noža satare prolaze maltene kroz ovog lika koji se kroz senke provija i malo ti se čak i smeje. Andromeda, tvoj potez. Jedan mali lay on hands za 5 HP-a provozi Juriliju. Okej. I izlečena. Bukvalno se dižeš i poison koji je bleje oko tebe je dispelovan. Okej. Također si u half coveru, tako da ti armor veći za 2 trenutno. Andromeda će te potapšati preko ramena i staće ispred Jurilije. Stavit će koplje sa strane, uzet će mač iz svog štita i sad će da se bori sa mačom i štitom. Ali, okej. To je jedino track. Pa... Jel mogu da probam da bacim koplje ovoliko daleko? Kao bonus akciju da možda zameniš mjesto s Jurilijom ako baciš dovoljno veliki athletics. Okej. Ko hoćeš da je baciš unazad? Možeš 15 feet da je baciš. Tim. Samo da kažem, veoma mi je žao zbog ovoga. I nemoj, kako je nemoj, healam, tako ću da je podignem kao sack of potatoes i samo ću da je prebacim ovde gde je Filip. I hoćeš da ostaneš na njeno mjesto, jel da? Da, evo, ovde da Okej. je bude. Aranđele, Postavit ću ovo čudo, znači 20 foot radius, koristit ću Spike Growth.
Okej. lopate. To je džinovska kugla trnjava. I onda ću se sklonim... Jurilija, šta radiš? Pazi sad. Okej, ova dvojica su na drvetu, jel da? Chromatic Orb na Okej. level 1, Lightning Damage. 22. Pogađaš. Dobro. Roll damage. Vidiš kako mu peckaš bukvalno rame i deo leather armor mu strgneš i ostaje malo markin na ramenu kao da ga je stroj udarao. Okej, i koristim ovaj moj feature Hide nakon spela. Jurilija sa svojih 11 damage. Sad je na potezu Čiča, koji ćete iskoristiti svoju bonus akciju da shadow stepuje i pojavit će se na krošnji iza Filipa i probat će da ga iskasa. Dajte 25 pogađa. Pogađa, ću iskoristiti Uncanny Dodge da prepolovim. I molim te, baci mi jedan Constitution saving throw. Primat ćeš 13 damage-a, se povadio, sad je na potezu ovaj drugi. On će da izađe iz ove sfere i da primi 4d4 damage-a, ja mislim, kajdovat će se vama negde. Filipe, da li te 24 pogađa? Da. Primaš 11. Zatim su ova dva gospodina koji vas primećuju. Primećuju ovog eha koji štiti matne svo troje i jedan od njih će prvo da proba da napadne eha. 12 promašuje prvim napadom. 9 isto prošlo, znači 2 strela ti napadaju eha i prolaze kroz njega. Pošto vide da je ova palaškinja prilično strašna, i on će da proba da izbaci 2 napada na tebe, Roste. Da, 6 i 13 pretpostavljam da te oba promaši. Okej, Filipe, na potezu si. Ja ću za tebe da bacam Death Saving Throws. Gustavo, tvoj potez. 10. Prvi napad promašuje, ajmo imaš još jedan napad i možda iskoristiš još 2 puta u toku da napadaš bonus sa ekom. To će za sad. Evo ovako. Hoću prvo da nabodem ovog čoveka ovde. Samo jedan senkom. Okej. 16 pogađa. Roli damage. Okej. Ej, ne pogađa. 11 promašuje. Znači vidite kako Kasapi lomi one grane, onaj eho, bukvalno iz leve u desnu ruku transferuje mač i drugim napadom uspeva da poseče nogu u ovom liku i malo da ga zaseče. Andromeda, tvoj potez? Filip umire, jel tako? Oni su 15 feet up. Oh my To je Jurilija je na zemlji dole, ali Filip je gore u krošnji. 15 za athletics. Uspevaš, penješ se uz drvo. Vidiš kako Andromeda trči na drvo, diže se na jednu granu i kao Survivoru samo onako pljesne Filipa po faci i daje mu 5 HP-a. Okej, Filipe, dole se i 5 HP. Pomerit ću se ovdje. Ovako. Mogu da skočim u vazduh. 5 fita. Da iskoristim ovako u vazduh da pogodim i ovoga, zašto bi onda on bio tačno 10 fita. Bacam jedan athletics check, ako je preko 10, može. Može, jedva. Okej, kako se zalećem tu, skočit ću u vazduh. A onda kao bonus action vidite tu lopatu kako se izdužuje u kosu za travu. I uradit ću na jedan kako slećem na zemlju, pokušat ću da restrainujem, koji njih izgleda zajebanije? 16 succeeduje, ili da? Jel. I 14, jel succeeduje? Da, 3 piercing, 1 radiant. Obojica primiju 0 damage-a, tako što imaju evasion i izbjegavaju ti lijane koje kreću ko njima. Yep, that's cool. That's my turn. Okej. Jurilija, Okej. mislim, koristi stvari od ovog oružja, Rosti, ja mislim tu imaš negdje samo da ga nisi ubacio u character sheet za oružje konkretno. Nisam ubacio ovaj specifičan napad. U kakvom stanju je ovaj gore na drvetu, jel ga vidim ono jasno ili? Vidiš ga? Koliko je udaljen na visini? 20 feet od tebe. Okej, bacam ponovo ovaj... Chromatic. Da, Chromatic Orb, da. Well, okej. To je crit. 33. Da. Ekstremno je krvav. Prolazi mu lightning i otkida mu deo rebara sa desne strane i kreće krv da mu šikne. Okej, penjem se Andru. Acrobatics check. Filip, si dobro, Filip! Da. Drž se, brate, svet ne voli naranđast. I da iskoristi svoj movement i dash da se ispomera još. Gustavo De Luća, primećuš 2 strele koje iz senki gore lete ka klonu. I sad su na potezu ova dvojica koji su pored tebe, Roste. Okej. Ovaj gospodin ovdje će da priđe i da se zapravo skoči i probat će da tiska sapi, brate, šta će probat da I onda ću da kao reaction rage-a. Primit ćeš prvo
15 half, znači 7. I baci mi, to je za prvi napad. Još 11 damage-a na drugi napad, imaš poison condition. This is fine, nisam ni na pola health-a vraćao. Ok, primaš 18 i 24 damage-a halved. Okej, sad je već malo kritično, ali nije strašno. Filipe, na potezu si. Jer ja nikako ne mogu da vidim ovoga što bježi. Možda mi baciš jedan perception check. Uspevaš zapravo da ga vidiš Nećeš ti da mi bežiš. i vidiš ga ovde. O bože. A, ipak se moram približiti. Trči, Fili, trči! 14. 14 promašuje. Ajmo, Gustavo. Želeo bi da približim svog klona ovde i sebe bi približio ovde. Ok. Sad, ja jesam blizu ovog lika što je iznad Rosta. Oba su sad pored njega na zemlji. Ok, fine. Kuki, želim 5 napada, ok? 5 napada. Ok. Znaš ovako, želim ovog crnju pored sebe da iznabadam, trenutno. Koristit ću poison, ok? I počet ću sa utvarom, 2 napada, ja ću vršiti 3, ok? Može. Utvara bukvalno si sa plići i prolazi kroz njega samo napad sa net one. Znači djelaš mu 10 slashing i 2 poison. Sad, ja isto kao Zakačiš mu rukom, ono, kidaš mu deo ruke. Dobro, ja sad kao lik želim da isto tog crnog napadnem. Isto radim s poisonom, znači. Dobro. 15 slashing sa 9 pogađaš, ok. Bladiješ ga, kidaš mu deo rebra. Ok, idemo opet na njega. Ubiješ ga na mesto. Ok, imam još jedan. brate. Želio bi da napadnem i čoveka iznad, ostao mi još jedan napad. 9 promaš. Sad je na potesu Andromeda. Ne brinem se ja za tebe. Vas dvoje na jednog njega možete da ih pobijete. A ja ću Zar nije bio onaj četvrti? Gdje je Filip? Desno je. Vidi, strele su, kad je gađao moju utvaru, došli iz ovog pravca vamo. Onda ću da probam da se maknem tu i da vidim šta se dešava tamo. Ok, priđi tamo i baci mi jedan perception check. Oh god fucking damn it. Sa 11 ga ne vidiš. Ranđele! Ćeš da kasapiš ovo gore. Ću ga klepim s lopatu. A no, bre ne, tučem ga bre sa ovu bre, sa kosu. 11 damage-a. Ako Jurelija, samo tvoj ćemo potez. useći X znak u grudi. Ja ću da se pomerim ovde i bacam Chromatic Orb koji ima range 90, aman. 16? 16 promašuje. Fuck! Stani. Ovo im je lider, nažalost. On je malo jači. Možda da reroluješ sa svojim inspiration. Okej, Teko okej, se u da, nogu. hoću da rerolujem sa Inspiration, da. Okej. Rekao je da reroluješ, onda baciš isto. Vidite Chromatic Orb koji mu prolazi kroz nogu i eksplodira mu deo zemlje. Izvadit će hand crossbow i napravit će 2 napada ka vama, ovaj gospodin. Prvi napad će da ide ka tebi, Filipe. 23 te pogađa. Da, Uncanny Dodge, da možda preživim. 13 health za Uncanny Dodge. To je 6. Jurelija, tebe 22 pogađa. O je, I primaš 14 damage, što pretpostavljam da to bara na zemlji. o je. Andromeda, vidiš kako 2 strele iz krošnje od ozgo negde leti ka tebi. 8 te promašuju, 11 te promašuje. Na trenutak ti izgleda kao da blinkaju odavde. Vidjet ćemo Jel mogu da dobijem sa mojim svim divine healthovima i sensovima i ostalim čudima a divine sense that something is wrong? Something is wrong. Dobijaš taj divine sense. Pa mislim da samo dvoje pali. Osjećaš da nije baš sve dobro. Čula si zvuke Hvala. i čula si. Sad su na potezu jedan koji je mrtav, ovaj drugi koji je ekstremno low. Gustavo, primećuješ kako ovaj lik vadi jednu crvenu kuglicu iz džepa koja svetli ekstremno žarko kao da imaš živu vatru u sebi. Prepoznaš da su ovo jedni od legacy itema koji su se koristili u ratu i ovaj enemy će da uzme da slomi to i da eksplodira i sebe i vas. Molim vas bacite mi dexterity save obojica. Roste, ti succeeduješ, primećeš 1/4 ovog damage. Koliko ja primam damage-a? I primaš ceo bać. Koliko je to? 51. What? 25.
Kuki, pitanje ono, pošto je ovo natural 20, možda kažeš da primam jedan, to jest 2 manje damage od ovoga? Dozvolit ću zato ti što da ostane na grane oko jednom tebe, health. da grane oko tebe upiju taj damage. Okej, jedan health is all I want. It's something. Živ si Na jedan healthu. na jedan. Spržen, glinisan. I ova tela su toliko ugljenisana da njihovi tragovi praktično ne postoje. Gustavo, ti si resistant na fire, ti bi primio 2 SP damage-a, ne bi primio 51, ali bio si na koliko? Znači bio bi na 9 health. Teo da ga samo zakopam tu gde je pao, jebate. Zaboravio sam da pa ste neka obojice te živjeli, ti si celovi. resistant na fire. Ja, Mislim, mora nas dići Je, mjesto ja da sam je dead, bro. krvarimo. 2 za tebe, 2 za tebe. Da li i dalje imam šansu da ga ugledam? Imam 320 range. Baci mi jedan perception check. Ako ga nahvatam. Sa 21. Ajde, ne možeš se pomeraš, ali možda probaš da ga napraviš. Pa je, mamaraš tamo. Tako da u nekom momentu samo će ovaj čiča da... Shit! U stvari, Ja ću ti reći da je nažalost uteko na 2 healtha. Jel, mogu ja da pitam se speak with animals? A dobro, koji je crko, ali da ga requestujem i da pita neku živuljku malo da ga pocne. Da ga nađe, da ga pocne, ku vranu. Da mu izdilo 1d4 damage i da ga ubije ko konja. Vidiš vrano, ne znaš da li je vrana brža. Treba ti desno da kasaš speak with animals. Ja mogu da probam persuasion neki na okalnu faunu i da napravim jedan little bounty hunt za živuljke koja god ode da ovoga izbode na smrt, da ću da je dam sve Može, crve baci koje mi može. jedan animal handling. Doneću vam svi crvi ikad. Pticama, miševima. 15. Znači Jure ga sve ptice i miševi do kraja njegovog boravka u ovoj šumi. Aranđel glumi Disney princess, da krene tudu i samo krenu jurišaju kao ovom jadniku. Da će ovi pacovi, bre. Hvala ti Andromeda za 2 put spašen život. Andromeda će da prizove konja i stavit ćemo 2 jadnika na konje. I ja samo će trenutno plakati. razmišljam da li da ga jurim. Jer u teoriji bi ga valjda mogu stići. Molim te, postavi da se To opet kao vidiš kako džačići prolazi, kampira, ono ono. samo legnemo preko konja, jedan do drugog. Možete i da short restate, čisto znate da šef može da vam daje 1d10 bonus health na short rest. Kad zakupa. Da, to sam hteo sad, Dobro, zato sam hteo da pitam. Aranđele, da li bih htio da založimo vatru? Nije dobro. Sjajno se osjećam. Za svoje godine, odlično. Ljudi, šta se ovo desilo? Malo mu onako brk gori, bukvalno ga gasi kako gladi brk. Dakle, sad znamo da nas jure izuzetno skupi ljudi. Nama je jedan pobegao. Ali oni će se vratiti sigurno ponovo, tako da ja mislim da je najbolje da se krećemo što više. Jurilija duša, mislim da bi trebalo da se držiš malo bolje za konja. Da napravimo sada knom. Biti sve Ja 16. hoću da nađemo onog jednog! 2 puta me ubija! Slušaj, osvetit ćeš se kad tad. Pametno bi bilo da nađemo bobice. Ostalo mi je nešto medveda što se nije zapalilo. Mislim da bi bilo pametno da vam napravim nešto ukusno, ha? Kako Može bi znao šupa sam sa sve ovo papričicama, molim te. popalo. Aranđele, gde su one papričice dobre? Ne znam. Prvo da napravimo kamp pa da tražimo bobice. Mislim da bi trebalo da vidimo gdje je bila medvedova pećina i da se ukrcamo tamo. To nije Tamo loš sigurno ima predlog. još medveda. Medvedi su veoma solitarne životinje. Pa mogu da potvrdim. Moje Naravno da iskustvo sa možeš. medvedima dovodim u pitanje od sad. Koliko opasna pećina možda bude? Plus možda... Jer ste tamo da odmorite u pećini. Nemoj možda. Da. Ja pitam. Bacite mi jedan general intelligence check. Zar ne treba leptir da budu u pećini ljudi? Mislim da Znaš nismo da ti je za leptira trenutno. Izričito rečeno da je velika leptirčina gora od međeda i da ćete da izginete budete li ušli pragom ovakvi krvavi u pećinu. Rengo, ti misliš da je pećina najbezbednija, najudobnija, što se tebe tiče, može da igrate basket tamo. Pećina je fantastična ideja ovog puta, zar ne? Idemo nazad u kamp. Sa druge strane možda ipak ne, idemo u kamp. Long rest i da... Long rest. Meni je sve jedno. Ok, tu ćemo završimo sesiju. Ok.